Agent 540! Naimbag na orasyo amin gagayem. Isagot miti umuna pa sa ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Sino ka? Siguradok ti pan nakapatay mo. Madam Aida, adto iti kwarta apakabuklan ti impaaramid ko. Kompleto ka di da ito yung kwarta. Wen, 500,000 pesos amin dayta. Katukad ti biyag dayjay nga inchi. Okay. Adda pa nagtalit ko ken ka. Sa nabaling agbayadak iti dakkel. Basta matay lakit di jay kalaban ko iti negosyo. Kasta? Oh. Apay dayta a voice recorder, Madam Aida? In record ko tinagsaritaan ta. Siyak jay tao ama nagsigurado. Nukas pagarigan tag-traidor ka. Karaman ka iti da ito yak krimen. Amumon ti kayat ko asawan. Ha? Kastimot lang tararamidag kadag iti umasidag kanyak. Nga da ipapatay da. Daytoy tinegosyo. Sinanay ko dagiti taok a pumatay. Iswadyak kayat a madadaal ti binukil ko a negosyo. Di ka madanagan, Madam Aida. Mangnamnama ka. Pulos ajak agtraidor. Rumbeng laeng. Tano saan? Patayon kamot. Paniya. Nalaing dagiti lady killers ko. Nagsanay da pa iji balasiw tao. No kasano ti pumatay. Isuan nalakala ti panang patay mi ka. No ag-traidor ka, Mario. Madam, ado'y tigatas yo. Mabalin ka di isang. No agsigam ka, di mo isango tarupam kanyak. Sorry, madam. Ala, idi sumlatan di talamiseta ti gatas ko. Wen, madam. Update ta, madam. Inuman yun, kabayatan ang napudot. Inumagtono kayat ko. Di nakmandaran tamok tar aramidag. Sa anak akunan. Ala, pumanaw kan. Jak kayat adeng-denggem ti panagsigsig amoy tinapigsa. Wen, madam. Oh, talaga di nan maikat ti panagsigsig am na. Sakit nansan. Oh, kayat ko dag-relax. Mapanak iti sauna bath. Agmalmalumak ijay. Awagak ni Mario. Takayat ko ama asikaso ak anaimbag ijay. Nasayahat, madam. Tadito'y sauna bath ko, tinapilim a pagrelaksan. Maya ti serbisyo mi dito'y. Mayat gayam da ito yung negosyo. Dagiti lang babak nang timakit-kitak dito'y. Un, madam. Da kayo lakad iti agsauna, madam? Wen, syaklaan. Kunak ngamin no karaman jay, napintas a babay iti ruar. Kadwak laday jay. Agyan lang iti ayam ti kotse, kat urayin ako ni jay. Kasta ka di, madam? Jak kaya ti damag-adamag Mario. Asikasun akon, kat kayat ko dag-relax, ha? Apay, madam. Amum ka di, jay babaya simrek dito'y sauna ba?
Wen, madam, suki mi dayjay a babay. Kanayon ditoy. Apay, amamuyo? Amamuk launay? Dito'y gayam ti papapananday dya babae. Dakkel ti basol kanyak dayta. Madam, napaulimak kayo miten. Ha? Mabit lang, madam, Tayabak ti attendant mi. Tasikasuan na kayo. Mabiit lang. Bebang, surutan tayo ti sa dino man napapananday ta kotse. Apay ka di, madam. Basta surutan ta. Dakkel ti basol kanyak tinakalugan di ta kotse. Madam. Ti awanan bayin, at dalagayam dito'y nga ili. Kunak no naglemeng iti sa balya pagilian. Madlaw ko iti langayo kat talaga akapungtot yu tinakalugan iti dayta ang kotse, madam. Talaga akapungtot ko, bebang. Mabalin amamuak, madam. Noon niya ti makagapo, nga apay kat kapungtot yu di tao asursurutan tayo. Maamuam to. At idog salaysayon. Adayon dayta lugar, madam. Dandanin madanon tayo tinagbedengan ti ili. Nagsardengdan, madam. Agpreno ka! Well, madam. Malagip ko da ito yung lugar. Nabayaga panawan, ajak napnapan dito'y. Nagdakil, tinagbaliwan nan. Madam, simrakan ti kotse iti naglukat agi. Anya ti ramitin tayo. Pagandarin mo't lang ti kotse. Tapumanaw tan dito'y. Sana bale, tanaamuak mo't tan ti pagnanaudan na. Sa dino tinaggapan nyo ka ni madam. Manipod simmangpet kayo. Saan ang matagtagari? Nagadayo tinakaiturungan ti imatang na. Jakmat nga rod maawatan no apay akasta ita ni madam. Bebang, sa bali mo tinsungbat mo kanyak. Kunak, sa dino tinaggapan nyo. Ijay sound na bat ni Mario. Kalaat nga da nakita na ababae ijay. Kat sinurot mi matan aging ga iti pagtaangan day jay. Kasta? Unay kamutan isang. Isangumpay kanyak ti panagsigam mo. Sapay nagpigsa. Pasensyakan. Diyak namin malapdan ti agsigam. Sakit mo sigurong dayta. Win nga rod. Kasla ngamin adda ka na yun tinakabara iti karabukub ko. Agpa-check up ka iti doktor Saanin? Agimbagak tulat ta. Anya nga agimbag. Nabayagan dayta pa nagsigsigam mo. Tawanan tinaglabas. Isang! Ay ayaban na ka ni madam. Mabit lang, madam! Itala anak kitak ti kastala nga ni madam. Nalapit. Adda impunen na asakit tinakam iti kaunggan na iti babae as sinurot mi. Bebang, duan nga oras ta dito yung agpalpaliw. Naulimag ti aglawlaw day tabalay. Juan, bastag tali na ita dito kotse. Balot! Upat alalaki tinakabantay iti. Balot! Gwardyado day taabalay. Balot! Balot! Bebang, gumatang ta iti balot. Mabisina. Oras na. Sige. Ayabam day ta lumalako iti balot. Balot! Wen. Balot! Gumatang kami man. Uy, ma'am. Manuabalot ti katangan nyo? Ikan na kami iti sagdudo a balot. Mabit lang, ma'am. At iti balot, ma'am. Bali, 60 pesos sa amin, ta 15 ti maysa. Ato'y matibayad mi. Sige, kukuha mo ti sukli. Sangagas o day ta. Agyaman ak, ma'am. Nagpipintasan na gito yung babae.
Apay asang kakita na kami si kalalaki. Awan, ma'am. Sige. Agaman akmanan. Balut! Balut! Apay nga katawa ka isang. Ha? Iko? Kaslag kursunada kan ka di lumalako iti balot. Permi di panang matmat na kan ka. Saan naiisil manday ka? Mala, kanin takot din ti balot. Oh, mabiit laang. Naglukat ti gate apal paliiwan ta. Kasto yung oras arumwar di ako dyan. Tandaan ang isa. On. Ala, pantamutan. Agpaliiutan tumanan dito. Kumusta ti panagpaliiw yu, bebang? Rabi iti kanayon nga irurwar na, madam. Parparehas nga oras. Kasta ka di? Wan, madam. Nagparang pailaday dya tao dito'y ili tayo. Malas na lang. Anya ti kayat yung aramidan tayo, madam. Patayin yun day dya tao. Wan, madam. Iti kabiitan a panawan. Mapukawan day dya titirabaw tidagan. Ibagak to kada kayo no anya tinadagsen a makagapo. No apay akayat ko nga ipapatay day dya tao. Malagip ko nilinakwak iti balot iti rabi. Nagpibintas sa babae. Uray tayo ka namin nagsigaan. Nagbintas man. Garillo, Dario! Makita tupay nga tadagi jay. Unay na pan nakiranranan na. Iso day ito pumalasa iti kalsada. Surutak. Sa di mga tatipapanan na. Asidig ako na. Miss! Miss! Mabitlaan! Ha? Asino ka? Apay nga yayaban nak? Di na ka din may lasin, miss? Ha? Uwan, malagip kan. Sikat aglaklako iti balot. Agyaman na may lasin nak gayam. Apay, anyat masapol mo kanya? Awan, kaya't ko lati makigayam kan ka. Anya? Siyak ni Luis. Kwa? Mabalin ka di ang mamuak tinagan mo? Dita kan? Miss! Pinanawan na klatan. Suplada magdayam. Makipagayam maklang kumakan ko na. Madinakit din. Asino di lalaki na masidagkan ka itay, isang? Di lalaki ang lumalako iti balot. Anya? Pinanawak adagos. Makiam-ampukit din kanya. Kaya't naam-amuan tinagan ko. Napuskol matnirod tiro pa day siya ako, madam. Ha? Nagpartakan day dyan ang overtake ka data? May lasin ko day dyan, lugan. Uray siyak. Lugan tay kaya't nga ipapatay ni madam ka data. Sige lang. Tainton madamdaman. Mapukaw ton ditirabaw tidagan. Isong agsagana ka isang. Agtignaytan inton rabi. Itay tapay dito yung agur-uray, bebang. Saan mo tin arumor tilugan ti target ta? Wala. Anya nga ti aramidan ta ita. Sana bali, takabisadong matiag mo ta. Apaman ang mapatay ko dagiti upat ag gwardiya iti. Serkak ti target. Tay giant ti pang patayakan ko na. Sige, siyak ti look out mo. Di mo pigsaan ti panagsigam mo. Ang mga naadamakan ka. Alam, isuot mo ti helmet mo. Apaman ang maipatungpal ko ti amin. Agsakayak adagos iti motorsiklo. Masito ka!
dagiti upat na kwartya. Mapana kung iti ayang titartito. Mas kan amay patungpal ko ita daytoy. Tanasa, dakasakin ni madam. Kaya't nan amatay ti target. At dapat may sa daytoy. Pag-isa, nakalukat diri daw. Sombra ka kon. Sino ka? Pasensya kan. Naibaunak laang amang pataykan ka. Saan? Di napatayan. Kasya na ka. Saan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayim di iliwan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540 insulat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulliser, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay